Obuhingi n'oburisa nibukukibwaho orwezo rwa Crop Champion. Abantu bingi bine compound ninga imbuga aho bari kutura. Haza bamwe tabari kucera koresa kurungi compound zabo ninga koresa itaka rike aho bari kuba nibatura. Erizoba porogaramu yitu tuza kureba abitendekero rya Kitagata Farm Institute turebe uko muntu ayine koresa itaka rike eryakuba yine obwo ari kuhinga kandi akarisa. Porogaramu yitu netukibwaho banywana bitu aba Gold Lion kandi abarukora fertilizer eya Crop Champion. Omuhinji hona hori reba ngo wakoresa fertilizer gene fertilizer y'umurembe kandi nekorwa abakugo munonga. Wabo inenyanya, oyine ibihimba, oyine bichori, oyine ntura buri kimwe cyona. Crop Champion nekitereza je kandi nebihandikireho endagiro okora gikorese kandi neshangwa omaduka gona agakuguza embazi y'amatungo hamwe na nibyo buhinji. Mbwenu reba ngo wakoresa Crop Champion niwe tunge emisharuro erukwesimisa omukatare. Ya TV West Shahan Zezi programu n'obuhinji n'oburisa kandi egi programu nebereho urwa kabiri ishatu nishyuka kusya shahina kandi tujigarakamu urwa kashatu shayitano zakasheshe. Mwene rizoba na tayayiraho Kitagata Farm Institute kandi nza kuba ninganira naco kwijuka Immaculate niwo mukuru w'itendekereri rya Farm Institute. Farm Institute nchimanyisa winitendekero eruku kwegesa abeji ebikwatirine no kuhinga hamwe no kurisa wabana ureba natandikiro musiri ubwo musoro no gwa nakati kure nyuma hu natandikira na nakate yito yakare kandi hahundi ni nakati ejejeri improved nakate jiwano ugereba teri ya burijo eyine bijuma bitakushana na nebindi ateke kijuma wikanka hafamu kachitwara ni wono basa kukibiba wihamwe bujumuka bwanika ni wono tunga nakati nkeje yuwareba omusoromo. Mbwenu wataya yakuwa kuba orufama ningo tarufama urukwenda kwega iwaguma wahika musiri jire cyuwiyaho na munonge kikwatina nembebo niwo gitwaro wawe noza kuba oyino musiri nko guwarga kutayayira. Omuhereza ndi Ivan Tsime. Reka turebe hanuya aha Kitagata Farm Institute okuba kutwaza farming. Ujuke ngo ahantu babi no buhinji hamwe na no burisa. Mbwenu byona tuza kubireba omu programu eji. Immaculate cyo kwijuka nakwaki hano numutwaza muta omukwinga no kurisa. Hano ya twineho projects nyingi, twineho departments ishatu. Ntucheta ariho kurisa, ariho kuhinga no kongera habiturisize bitwihiremu no kongera bitwingire bitwihiremu tukabigitaho mutindo. Eshi tukweta agro processing. Kutukuza omukuhinga ntuhingire ente binyasi tuhinga emere nkebitoke omwani tuhinga greens tubyongeraho na value twina agro processing room ahi tukubyongereraho mutindo kandi tugaruka tushomesa abana no kubikora kandi tugaruka tushomesana abantu abaturi hihi okubikora kandi tugaruka tuzana mu farmers tureba ngo babikora batyo. Mwenu ekinde kinkwenda kubagambira itwe turi abahinji barubaho ntubihinga rubaho tubyiha rubaho tugaruka tubiteka mu musiri ntubihinga tutarubaho ntushomesa omwana ahandika kandi tumuhe kipapura kandi tureba ngo ebi yahandika yagaruka yabiteka mu itaka ebi yahandika yagaruka yabiteka mu mutwe no mu mikono ye kwiyo kubatakiriya yo kubatafunira mu rumo gwo kwandika rubaho ningo gwo kwandika mu kitabazo mu musira kikora. Mwenu turi abahinji. Immaculate naza kutandika kuhinga omuringo go nimba nyine kutwazanta. Waza kuhinga garden eje cyo kuba no yetaga no kushango yinitaka
ukafuna seedlings cheza kufuna seedlings ukateekamu manure nobasa kuza omu ihamba orebe amapapa gakugwa ukwate efuka yawe yiheho hariho nk'ebinyaasi oyiheyo egy'itaka eri green eri black eri dark in nutrients then orikwata oriteeka aha kihingwa kyawe then kireebeka gye konka abantu abingi ekikukira kubaremesa tabakwenda kweshweka bigyeri kandi itwe nitumanya ngo kweshweka ebigyeri nimwe harimu esente ahabw'okuba n'omuntu ori omu ofisi nanda kurya kandi nanda kunywa okweshweka ebigyeri n'okuhinga egyo niyo taamu y'abasiniya ninga taamu y'aba students orurimi orwito okutukurweta kandi baba nibakigamba nibaba bashemerirwe ahabw'okuba nibashemererwa ahabw'okuba nitubeeta abariisa n'abahingi. Aha famu egi hariho emboga z'emiringo mingi haza emboga ezi ziri omu compound kandi abeegi nibo barikukora emirimo mingi ey'okuriisa hamwe n'okuhinga. Mburize Immaculate kwenda ngu atushoborere oku omuntu aine kureeberera emboga ezi kandi oku niko atushoborere. Oku tukuhinga kuri kuti ntugura seeds tuzigura omu agrovets tucheza kuzigurayo tuzireeta nursery bed ntwa twagitebekanise ocheza kutebekanisa nursery bed oyita obukooko obwokubire nibureetera wateekayo ezo seeds zikaburya obwita nobasa kubwita oti noronda ebinyaasi byomire obiteeka ahaiguru ya bed waherize kugitereeza nogimusya ocheza kugimusyamu 1 meter ocheza kugimusya oterezaho oteekaho ebinyaasi oteera kabiriiti bisya so obukooko wagira ki wabwita otwekyereraho ebindi binyaasi hacwaho enaku ibiri oteekamu za seeds zimaramu okwezi kumwe zikura then kuzikura taamu y'abashomi ntuzeeta seedlings niza zitakiri seeds hatoziiha aha nursery bed ozireeta omu musiri omusiri ozibyara nozibyara oti buri kihingwa nikyakiine spacing etakushana n'ekindi nka nakati improved noshanga spacing yayo etakwingana na spacing eya nakati roko then okiziteeka omu musiri ogyezaho rengo watamukamaniwe nk'oku tukwesiiga amajuta waheza kunaaba na n'ekihingwa eki nokisiiga amajuta wa n'okukiryara kugira ngu kirugeyo nangwa obumwe ntukozesa na ka fertilizer obundi tukozesa n'ebe bitwekoriire okutwineyo drums twineyo na manure bank ahi tukukorera manure yitu mwene okuba nayenda kuhinga nkitwe nabasa n'okwija tumwegyesa haza okushomesa ni free of charge ahabw'okuba government netutama akasente ngu tuyambe abanya-Uganda bataritwa enjara. Abahingi bingi nibakira kuteganisibwa obukooko hamwe n'ezindi ndwara eziri kuteganisa ebihingwa. Imwe aha famu egi obukooko nimuburwanisa muta. Kokumara kuzibyara omushana gukijwa noteekaho amaizi ozishuka amaizi obwira ab'omu kyaro okoshanga obukooko nabwitise nkariyenti shanga nateekaho entesheshaho then agenda ashuka ateekamu amaizi ateekamu ka kashenda kakye then ashuka guba omubazi mwene hati nitwe ntubikora rokare itwa aba science mixing eki ushanga washukera emboga zitarwara bukooko konka kuzokurwara obukooko still omu agrovets hariyo emibazi eyo kureeta okafuhirira omushana gukiba guri mwingi hariyo nka fertilizers ezokuteekaho nk'ekitookye ushanga wakiteera ekikato kugira ngu kifurawaringe gye egyo wiriti nereeta obutafa y'okukora orutookye rwitu mwarureeba kurikureebeka gye ntutama amaani mingi kureeba ngu ruyare tutwabura kyokurya. Emishuburo ya famu egi nimugiguza nkahe? Ebintu byete bitukuhinga aha twine abaana baba bari aha twine customers abakumara nibarya greens every day ahabw'okuba ntwenda bafune eziiru ninga bafune amaani ag'okureeba ngu nibabikora kandi omuntu yakora ekyatariireho takugira amaani g'okukigumizamu
mwene itwe ntubibarisa tubibaramo akasente tukateka akombeka mwene obutwana tutambura mwareba tutandikire storedi esente zikuza kombeka ekyo kizimbe nezikurugomu ahabwo kuba buri izooba abantu tuteka stoha ishomero school fees y'abana eshashura ebitwatekayo then eze sente tuzikozesa mu kombeka na mwene nkeje tamu tusevingire miliyoni 25 ezikurugomu misiri yitu zikaza account ya development mwene zo zituriyo ntukombekesa mwene ntuguza konkitwe twina katara akakumara then twakufuna ryo mugenyi kugira ngo tukunde so kuhinga kandi noba waba customer witu ntukwaho gendo za kurya kandi tukwereza n'ensigo bya ohurobunuzi then uhikeyo hingi uze kuhinga ensigo uhinge zawo utagaruka kwija kushaba ahabwo kuba twakuhereza ki ekihingwa echora hinge na necho kurya mwene wahikayo washaro karya umukasheshe warebe kubinuziri nokera nozo musiri program n'obuhingi n'oburisa nyine immaculate cyo kwijuka mukuru w'itendekere rya Kitagata Farm Institute kandi turiyo muri Kitagata Shema District nani nkushaba tuhumureho tuzagaruka turi kumweyongeza aha kuba embozi ekwatire no kwinga no kurisa noreba aine nyinji. Obuhingi n'oburisa bwabana bukukibwaho orwezo orwa crop champion. Obuhingi n'oburisa nibukukibwaho orwezo orwa crop champion. hine okumugerezeho kuyamba abantu ababetorire muri kubashomesa okuhinga no kurisa abantu bo muri baganyirwa mu institute kuba tukatandikana village health team abantu 12 bona twabahereza misingiriro ezo ntuzeta climbing beans obutwana turambura mwazireba buri muntu yatware kikopo kuza kukihinguwe twabahereza greens kandi na buri muntu ori kwija ntumuhereza greens ahabwo kuba nabagera ko kuzigura mu rundi rwo kubanza no sigaro ine ebyo garro mbedo tagarukire kuri mwenu ntuyamba bataka ukureba ngo bahinga babaje kandi twine mwa obutwanturambura mwareba twine numinungi munonga umutaka yare tente yetu tukumwiyaho na 10 ahabwo kuba nabo bakatuhita kariyo kutahiyo ishomero so nabone baganyirwa mu batyo kandi ori kwija yanayendo kumushomeseza ntumu ahabwo kuba twina abakozi babiri aba community bone bazo mu community kandi buri rwa kabiri na buri rwa katano abana bishomero ba nabana bazo mu community begayo akuba farmers ahabwo kumara bwire bwinje mu farming baka perfecting ebyo so ntutwara y'abana babegesa new farming methods ningo bukoryo busobwiziro mu kwinga nabari babegese bikuru babegesa kuwo kuzo mu cyaro kabo muhingisa no basota ku twariza y'abantu bakuru mwenu naba bakikuru ntubetenga ahabwa kari cyandi nums okumanya ngu okutebahinga yeki example ubunabe ninkorera karanga bakagira ngo yo tubakuhinga buro era bo tubahinga buro ahabwo kuba kari cyate kubikiriza kuhinga ki uburo tiba kutunga ntama kari cyate kwikirize ntama kurenganise kacwe kandi sa Lake Victoria kazayo mwenu aba bakikuru ntwantu ndabegesa abana babagambire ngo wabanoza kushomesa abantu bakuru oshemeye kujwara utunuti utahikayo kandi bakakwirukaho twareba ahafa mweji mwine n'amatungo empono hamwe n'ente byo numuberebera muta ko kubo yine empono zawe itwe tukakiteka na revenue tuzozi empono zitu tuzikurwaranda numanye empono nizirwarenda wota zireberire so empono tuzozya empono tuzirisage turengu twazihereze mere eri kumara konke empono neba habwa mizi
no gitraininga ku rugo mu buto kweshemeye kunywa amizi mingi kukiremere kugira ngo savingeho kandi ekindi woyine kishaka kikwetorire na nebinyasi wabitemere mpono nebirye then ko kwika hante entete kwenda rwari ente nendo buteka omurisa wente kwa kuba ino buteka nente nizigira buteka ente zikucumita abantu no shangana no murisa na mukamazo na wari kuyomberera abantu mbweno buteka bweka nibukwereka nente ryo mukejo obuyonjo bweka nente wagishanga munebe yonjireje na nebikopo biba kamera muni byabiyonjire na buckets ziba kamera muni bya nizaziyonjire na nako kwika aha musirgo muntu farmers nimbaterero muranga mweyongero kuba clean nimure kumwataha mu misiri yito kweri clean buri hamwe hari clean tukubanza twakora hano kureba ngo buri hamwe aho muntu yarubata na ekinte kitukozirero kare ekitukozise akasente kake ukakwata omusumari ukatera mu kiba ukakore box ukahingamo ushangeje box yonjiri cyongere ukukundisa abantu kuhinga no kurisa ahabwo kuba nibamanya ngo muntu hinjire tanaba ngo habo nabo kweta bike bigera pana tunabire nimutureba tujwire bya mutare no yongero kuhiga kugambira abantu ngo warugo musiri no naba kandi ukoragiye kayawe na no muntu kimuhamiza ganywa abukiri ari kureba ngo eka yawe nungi twareba ngo numongera hamutindo ebihingwa ecyo numukikora muta omu curriculum yitu twinemu agro processing ninge kitwereka ekitukweto ku teka vari ya kintu ezimboga zitu kutweza kuzicwa ntuzi kutweza kuzi harvestinga ninga kutweza kuzishoroma tuziteka jya bitemere tukibizitwara twineho rumu yitu tuzozya tukeza kuzozya tuzisharashara zikiri green eryizoba tuziteka omu machine ninge chomo hate choma tukiteka mu mashanyarazi then chizomi cheza kubzomya tuteka mu blender tukikozesa automatic blender tukashira mutindo gwa higuru ahabwe byesente tuziprocessinga tupakinga mu bucupa tuguza farmers ninga tuguzo muntu orikwenda kurya konko mu holidays ntuguza muntu wena orikwija hana agenda na greens muntu wena amate omucyumuro ntuguza konka abana bashoma ebintu byitu nibiribwa abana bitu konke byo mu agro processing bugiye omwene orikwija ntugira ki nambwe nito tugura sabuni ntugiye korera ito tukugura ubutunguru ekitarya ekitukugurito nebihimba nana obuhunga ahabwenshi itaka ryitu nirike tiri kutwikiriza kuhingamu obuhunga nebihimba ebicori tukiyamo obuhunga ahabwo kuba population yitu nimpango kandi byenda ahantu hahango konka given a chance to kufunitaka twine capacity tractor tugine ntuhinga okuhinga no kurisa mukwinire program ki ombwire bwo mumisho orijaha omyaka ena yo mumisho naza kushanga twine agro processing nungi nakushanga na face yite hindukireho nabagira mbu turiyo ntuombeka 3 storage building tukuziho mu mboga zitu tukuziho mu mategitu agitukuguza abana bishomero fizi yabo tukagiteka oku mbweno rija umyaka ine nakushanga tuombekire ebizimbe byitu bibiri storage zibiri zikurgo mu mikono yitu ombihingo na no mu matungo gitu yabo kube mpunu kuzikuzara ntuguza tuteka kuriya kandi tuzibagira abana bazirya habwo kubana babaresere school fees yo agriculture mwenda kujongeraho aha mutindo gwamani of course namnonga nahabwenche zi facilities ziruho ekihango mnonga no kureba ngo munya Uganda wena yafuna skills ninga yafuna obukugu omukuhinga nambwenu itwe tuturi hano kugira ngo abana bakwija baze kurunda emirumo ntwenda bakurugaha baze kwekorera byabo nanye kanwa kagamba mbyaha ninkora konkana kuri owange nanye ngo murisa kandi ndyo muhingi
mwe nafunaho time ningenda nanye nza kuhinga kandi nza kuriso wanje mbwenu na nabandi kandi abakwija kutaya yaha washanga nawe aliyoko mu office nakora kandi nakugira ati nsibire nsigo nanye nze kugira ki mbwenu ebirebi twine handa ho kuteka sente no kuteka Immaculate abantu no bahabura ki turukuhendera orukunde ba TV obhabuzo bunku muhereza no kureba ngu kuwo kuba wahirirwe wafunira itaka either warubagino wanyu otaguzita keryo tiryawe rikozese nko kuba rukwire niwe rirekera habarije kwija enyuma yawe kandi omuri byona no kukundana kwenga ahabwo kuba okunzira omuntu nawe akunzire kandi okiboyine omutima murungi nko ku Yesu yakigambire ngo mukundane nko ku Yesu atukunda ntwija kuhaburana turisane otakumanya echa chegera ndijo takumanya kira chegera ndijo tugire Uganda yo murembe kandi nimba shabantagaruka kuri omuntu nagira ngo government tetwire ki government tetwire cyo niwe nanye twena turi government mwene reka tukwatanise buryo mwateke mamani mingi okureba ngo buri muntu yabaje wagire cyo kuriya wagire cyo kunywa rwa mukuru yawe rwa shwento yawe terije kwiha aha musozi mwendo gezeho urebeke ngo nambuce bwawe nambuhango bwawe wabisa heka yawe na niwe nk'umuntu. Porogaramu yitu eyobuhinji n'oburisa netikibwaho aba Gold Lion abantu bakora crop champion. Crop champion waburyo muhinji hona hori je kwate ejena fertilizer ndunji munonga nibageta crop champion NPK. Hateji ne kwata amizi gagumo mu itaka kandi nehereza ekihingwa ninge kimera ekyo kubobire ekyereza buri kirisa cyona ekirukwetagwa mbwenu koresa crop champion wabanonda kugira omusuru murungi hamwe n'amasharuro marungi. Crop champion neshangwa omaduka agakuguza ebyo buhinje n'oburisa mbwenu hikerra amaduka ago kandi obase kwetungira crop champion niwe obe champion kurabira omisharuro yawe eyoratunge. Mazima wabanonye gitaho burwa kabiri ishahize zo buhinje no burisa ni kusima na se kusima kandi yebare kuguma no twegitaho ku bantu wegesa ebintu birungi ebikwatirine no kuhinga hamwe na no kurisa hati aho natandikira no compound ya Farm Institute ya Shitagata aho turi erizoba haze kinayega no kugira ngo ni wabo ine compound no basa kugikora eshete nkoko kugireba enyuma yanje hata abantu binjo mu town ombiyaro twena twine compounds buzuma ho kutura na haro hakantu kace akaranka compound mwene kutwaka koresa tuti buzuma obuhinje no burisa tuba turiyo tubuteka aha mutindo hakuba hano hariho kwinjira aha bideya kuruho noreba hariya imbaho bazitire batamwitaka no box nazo no basa kuteka mu musuru gwawe kugira ngo utakagure imboga aho kutura hona kugura imboga ncenda kweho akubinsugo no basa kujya ko kutwatanika program ndukoreka ngo no basa kwihensugo aha buri musuru go no guwahikaho kazubentonga no basa kuza musuru gwentonga washanga horiya urwijana rukora urwa leta kareri ya red urwiyeho rutwaro wawe ni wotunga umusiri hati twareba ngo hataruhitakiru kufabusha mwenje mayisa ni wacu kora tini takari yawe erafe busha kandi twatanika program Immaculate ari kutwegesa okutwine kukora kureba ngo twahinga ebihingwa byitu byarga yo kurunje kutamufata rayiza ticubi uko byarete ndwara ukaronda abakugu bakakoreka imbazo yarafuhire buzumaho farming noza kuba waje kwasa kurunje. Umuhereza wawe ndi Ivan Utsime kandi nyine asafu turiyahebwa aha kamera ni wundi kutambura nawe na Privence Kampora producer wa program iji kambe nezo kwara kurunje turebane urwa kabiri urukwija ishahano zozumwe TV ni yemwe bye bye. Obuhinji n'oburisa bw'abana bukukibwaho orwezo orwa crop champion.